Sasisen pat kuble ye phi baro bat phi dang ye pe ye ka khubor jong umau phor habing ye ya chaprang bat ka khubor ha ka ni ka por tungi ne pe ye ki mat ke bokong san jong ka khubor kumne bali ki samla jongi kimyo otho exam kam da ka chen khasi sedang shua na ki karkhana bat yeng sarkar ban pandai ya usmat meter ong ke f ki jjp ya deputy cm pha to kit cbi ka hito ye ka jingte yeng dor mar thau an bathmai ke jilla lara dei bajia mensingi kan nongut ki ban mensau ong ulampang ba met ba halo ka jinghab udum ka sarkar ka panhiari ka do petrol kumba ai ba jingba me ki khna ret ong unongya kali karga akhle umentri rangba habayu i markhmat ye ka tnom jongka assembly ka bala khalam ka jingbom yo jungki samla ka jela banyo tho eki exam kam baper haga ktin khasi negaro kadai namar hadu menta ka sarkar pedang kampat kentup setia ye ketiki ketin haga kernet ka bapra jongkariti sensyar jongkari ong uba proses ti sakumi MLA ka maulai haka mengaku abang keturu menta ya ka BJP hapo jong jela sngobha banakal yang jokiru ken budin lem ya haba pedrung ya khasi jentia khasi jentia language hapo ka each the constitution of India pi hadu menta ga jingdawa jongi bangin dio itu yakin khasi badgaru kan ikum ong menta nakal yang khasi author society menta kalai ya kalai ya arpo pelat arpo snap dega basusi kan haka bedi bagan dega menta kam simpoi sino ingat ka kan syai ba kumbolong matahi haka bedi berkene jonga ban include ya khasi an garus language in the issue of constitution kai ga bi mga ka ba kamdon mata ka donga ka coordination nakalang jog state government bar kumju pa nakalang MP jongi bidana po Delhi pi baro ngamong mata tangan dik sarkar mata ke sarkar nadu munswa ti sarkar munswa le alam do han ke sarkar munswa le apan pau sya sarkar munswa le kimbudin ke sarkar munswa ngado habade ban include de khasi bar garus langwin apo ka age council nga iba ke sarkar ke barem kim sim kitkhya kata ga de ban flop lani benta ban slok barki MP nang ne po mekhlia panai presyo ki benda kalian gudon kam ban le kam to ke sungu iga ne sarkar mata apo ka jiram jong kodar ke sama na kali sarkar mata ka le ka jong benta pakadon kam ru mata ngakwa mata na kali yang mata ki MP ni kwa mata kali yang MP mata ka jongi bagian bodien om tan na kali jiki to so kan na kali yang jong besa pala lakan apa parlimen na le agat ha lakan parlimen na kali yang jong doktor W Kharuki lakan parlimen pangi kwa kini MP benda ken flop benda ki department pigala ken jingkran nagla MP ngila pha ne jungi MP gila kren de ke benda joki galong mata ken hap ke ban budin ketan kam ke flop de men porsu benda ki department kai ke jilon kam su mata pi ni was sosi galong ba ni issue ko bolong mata hi lam dong ka shukut mata po ke jela jungi shukut pa parliament ka shukut mata ha ki press conference ka shukut ha meeting de ke benda ha Delhi composition sino matip ye kan dia pi ka sosi galong lam dong to parliament ne asko de ka sosi galong ha po benda ki department kem tip hadu kanong ngi ka jing thrang jongi ban include no mata ka khasi bat garus lang wait ha po national constitution of India nambar ngi kwa baga barang sarkar de ka itu no mata tin jongi nang bagi bersamla jungi kini apa apia exam fair la IS berkiwi haktin la jong pe kum bakalo mata exam fair kiwi ke ra yo mata apia hala ka jong ki hala ka jong kitin pangingim yo kajing bom yo kham gosan ka dembele ba government bakalo ba sarkar pa itu ya dia khasi ba garu langwin hapok national constitution of India ke ba nim kong ni wani kendo ba poston ka di halo jong ni ba mo tanda usman mita mo haman laki long yang te niwan manya kedu ba poston ma po mishwaru aki asna mishwaru na galing kasani persya na bubun kilian kaban kong kolong ba ni persya amar pa news smart meter ngitep ya kata kom pentrekam ini smart meter kalong balong ki mobile mo ling ba ki smart card na smart device ki ban install ni meter te kum ba kalong manta ngi ba kan network major problem hakan ka jala ka jongi te ban sulong blinding in accept kata claim na government conduct kinja awareness program ban kita ki kinja presentation seki pai ba bagin school thu ya kata kom function you smart meter te dalile ru na kaleng kaseng ina ya persyaben tinggal ikran di ba poston di minister juga
Power Department TBI langsung tu yang ini poin sebenarnya warak bagi ong ba la sarkar ko kam pentrikam yung smart meter namta kata jeng yo nong jongka MECL kakum ke juk ketika juk jeng start menta bahkan besuk ya MECL kumno bakal lakukan kolek bahkan lum itu kayak khazina jongka ya revenue mo kalian ke jongi ngilang stress yo menteri rangba yo menteri bapak ya tenat meeting yang modaleli ru final belak antaban finlek ban pendat siki sinong kitau nomor beliu ngimkuak bukan dan peluru kendung keram hak sinong kitau mo banyami tak kajingnya poi kajingnya bombias tunat pramangi nomor ba bonsin hi kibri beli pendat ni smart meter jadi kibri jongi baterai for MCL tena kalian jongu minister la ai kata ka assurance ngi ba kendiap mardor hi mentah kini kidat singi lingba ki technical team di officer joka MECL kinlei banyak kendo yaki nongkit kamsnong haki dong bofero he bakin ai kata kajipin syahai joki sipang smart meter dengi ni ong to le kata ru dan le kebang kongsan kalau ada pikwa kan banyo ya kata ka kajing kerjaan no pai ba nomor kadon kata kajing ong ma ba seeing is believing bandai isha atau smart meter wara yang kata kajing onong de kamot ki pai ba joki salah bangai de kamnu ki pai ba joki kelak bangai ya kata kajing onong de lingba da nakaliang joka tenat ni boarding kapendat choi di smart meter haki kota bofero he joka sarkar jala nang ta haki industries nang ta haki wiki government undertaking agency teke ke bumi nang to ber sawan ra sipai ba sepensha sipai ba kadang shan nang ta kajing onong de ta kapor mo pai ba salah pan pedang ya kanika komen pendat di smart meter haki joki Hakmat jungi nakaliang jom menteri hi la ai ong bakani ketika kata-kata kajing ai nuksa ne suggestion papaka pelan ban nakaliang jungi hi mardo hi nsa aga direction ban rei jing sha mendai ju ong ban aga direction rei kani ketika ka benta ka pakongsan ba kedi ban sedang shwa nakaliang ka nakita ki ying joka ying sarkar shwa ki kadang kajing haba ngi i mo kadang kata kajing tempau ba hau ki asnem shwa kadon kado jo smart meter kalong lais pa lahaja news pak san phau kapa hakini kindiat panai lingba kini newspaper lingba bawa minister lu uang ba pos san haja tingla ekran ne kata kajing pisha kajing hi kalong ba yakini smart meter ri kade lingba katanda bi khot bat karit ka bakot teknik company bakini company lu kidi belong bala approve daka central electrical agent authority of India te tang kita ki company bla kiba don ni kata ka certificate bla approve da ka CEA kamu kilapan participate ni tanda te kamu ye ka ba kin alot wi kini ki mitaru kin alot ni kita ki balong kini ki L1 mo kiba lowest bidder kan te nakalian ka songi hi ye kani ngimpat dik ba manong ba inshim ni kata ka nginiwa panwat kata kador bagi kod ini company ringa ikran minister ba ibu yong ba kani kalong very transparent ba anytime hilang banyo ki reach ka bagi company ki supply na power department dia ka bangi nakaliang ka jongi so walk out the same Neotrap integrated territorial organization itu sengme mentagas ni apply tarik menang san arja apa milan lek bantu ekani ka podcast mat jong ulat kejela Shri Satyapal Malik halor ka phang ka ba nakalian jong undatha yung speaker jong ka Meghalaya assembly ban ai na ka white paper ban IFIR dan ni ban batha CBI ko query halor ka jingshna ya katai ka new Meghalaya assembly building ha mau biang de apo ka new Shillong township te harne ka dor khas kakum katai ka phang ni la bu au halor kini kimat kabangan kuliah di kenten mangwai kabangan kong katai the complete tender and bidding process including the criteria adopt such as experience and turnover criteria for selecting the Rajkiya Nirman Nigam Limited which is implementing the precious project to provide the names of the companies who submitted their bids along with the list of the local representative of any of these selected companies. Number 2, the list of member of the tender or finance committee and the views and comments. Number 3, the recommendation notes if any of the technical and financial official. Number 4, why such large prestigious
project have not been handed to the rent-owned Tata company or L&T, which is executing the Vista project of the Prime Minister office. Number 5. Why were inexperienced and incompetent officials appointed by Meghalaya Assembly to oversee such large, prestigious project? Number 6. To urge the Speaker to initiate an FIR and a CBI inquiry on the collapse of the dome, which miraculous of the laborer were injured, and to inquire as to cause escalation or corruption, if any, in the allotment of work by the Meghalaya Assembly Tender Committee headed by the Speaker. Number 7. To urge Meghalaya Assembly Speaker to clarify if an independent agency like Tata Groups or L&T will be appointed by the Meghalaya Assembly Secretariat to certify the quality and safety fitness to the new Meghalaya Assembly before inauguration and entry by MLA officer and staff in this premises. On this regard, we urge the Honorable Governor of Meghalaya to kindly direct the Honorable Speaker to immediately issue a white paper, file FIR, and invite CBI on this entire shocking incident of massive corruption in the Meghalaya Assembly, leading to the collapse of the structure, causing serious concern as to safety fitness to the new Meghalaya Assembly in the ongoing construction to the prestigious Meghalaya Assembly, where Honorable Governor would have to attend frequently. Let's say buon kiban so thamla ba kumong ilipo ya kanika broadcast so governor jam ka jela kani kadai kachinglik bu jumi ya kanika broadcast kadai halor kono rem ba mila I teng mana kani ba kala don kata ka kenja ak ane kata ke kenja kendon ke bobot na ki sarkar MDA ba ka CBI kamla wan chane claim da yo jingbit na ka sarkar jela today halor kani kanong rem ni la ikendo yo lat ke jela ba ni ai ga ni pun sngo kat kum kani ke representation ho lat jong ke jela ba kun betha yo speaker ban le ya ka badon kam khnang ba ngin lap ya ka ai jing sha ba ya ka ai kata ga jingjer se hapo ban sna ya kani ka ni building jong kani ka assembly ko thamai tengi kermen scam bahu sar bahu lap ke jela shimkhia ba le ko kam khnang ba in lap ya jing sha ba dei ya ka ne ka building kam dei ka ba menin kam dei ka ba mentah dei ka dei nadu ko yang doktor dan ko poroi ba tharai undala ai kan ko ba met ba undala ai kan ko white paper hangta kan sapau ben mano ba kumno ba balai kalija hadu kan ni jing jersey jong ka bamsa har kan ni ko man tai kan ni ka new building assembly batai detail mantan karena kalian number 1 in find out ke A ke down ba A kandang ke third party audit kaban audit ya ke structure ke baladap tray left wing right wing ba ke central hall bangin ke ke central hall la kalong fit na em banang sna ya ke sna kan ya cakap ma shwaban sna de ndikna ba kalong safe na ko ban ong ruang ni kendiat don't go mo and God and this kam de ben dia maka ja ko men ngi ka architect la ka ja ko men si ko ba dang tre kan mo imet beliau ki ban mensa nani ka ban dia kalau ka ke subsidi ta rong ko wai lani subu la chai hadi ngbo la da hano ba ni shon session shon house to la ka ja ko ka to ban ko ke subsidi kan ni pa la ban da ye na pi ni le ka ni skit kalong very premature yang kalong ke ba kalau bakla yang ala dengan sino karai mentahi ba utaw lo bakla kamu there's no point ban le sai for you don't come ban le choose le sai no come to hiru ban bo third party audit and don't come to ban investigate ba to ha ka bede bat kan ni nama baro ki le lot na ka di building na do ka monitoring baro na dong sedong ki le na do try baro ki no kan no ki la Desaga kedua lagi tender telah maklah di sispa punya kurung. Kini yang semua orang mana kalian dengar mengenai keren konsultan berdesain ini.
structure. Lo mo share kan itu. Mo ngatrai bakan ni kabili bila nanti kenapa? Ngala ban yang wala dawan ujumai. Nak kena tu orang clear orang kata lele kalau mahkamah kalau kejengeng kalau minta balik ba kram don jumai lu kaham. Kata kalau macam. Nak kalian jungi ki asusun ta kalong ka ka ba hunda ko hon tenat hi nda kata pan nambar ka pada herbuan mar ka jingjar ka terlalu kadang hertang saudi ka saningka kapat songkya bahara da kwa bakan hyar kan ka petrol da ka de ka sarkar ka din hyar be sport pau ka arpau sanang ya arpau subu be arpau sport pau ang na kata ta kala kham songkya ta nong hyar ka ni singka ran ka kam ran jumen to la lo ba thi dai ba jingban yo kena ret ba sia nanti ne ba jingban persar pada benut dah kalau ngomta yang kowe sarkar ka hadin perkat bahan mar ka bai kali pala aram trong pasenjar mde ba song rungut nyungut song ta don ka kidon gini jaka ba song tang lai ngut arngut tai komneni nastani li ba song saungut ngom na kai tai ka sarkar ka perkat jeliu bha ka penhiar kambut mde penhiar basana ida aga jinge per kala per himo om no sama kam pada per bhara du kata dong ka penhiar no umpa sipau ne arpau ne kala long kala adon juman to kala ya per sama ong penhiar kai ni saudingka saningka apong no entai kam padan faidai ai ra kam ka jingkiu ka sedang kiu yang ka jing hiar kala hiar di sport te marsen di ketma apong no ma de na ketma Ukraine Rusia ne ka yang ka kiu no mar ni le ka India jingi ka yang ka poi na bar ka da ngi rusni ka kiu ru kala bande ni tai pon ru apong no ka kiu tu sport kiu yang kam di ka kiu khnjat kiu su kiu kiu kalau kiu kensan ka poi bisa sepatam kalau kemudian ke sarkar patade perkat kan juga gun balang nanta boro yo ud sa kabelong sa kong piang ka kiyo kan man to ayu kan bakamay mar kapang na mo ya kamay nanta sispa nka kong piang la de sispa sao sang kan man to ayu kan yo de sispa nka pe piang no ha kalau ka sarkar pada ngihon ni kan ke jing penhiar mentah minta pat ya penhiar tang mentah ya sai hab kala kiu double no yang nak penhiar pa abi penhiar kambun kan din penhiar ba ai beijing bam ni kena rit persa ya hab ong mentah tinggal penhiar tapi penhiar sport kau kata ta kan ong no ni pat baru ni don da ka jingkeman ni long ni honda ka ai ka ba ka sarkar kale mentah ta ubun boro umbun dia kalau penhiar memang tak penhiar kan no penhiar tang saudingka tang saningka tang pradingka kan mento iu plus kata kamai ru mentabur sa blok kamai hitrep habiang hitrep habiang haju ke jaka nomor ka kata blok hilet mentak ki jaka man lagi jaka keleng blok lut mentabur yu lut ka kata yu ba umliar kamai arem sa bai mpenyang bai malik umi kita libun banyak kali kibriau sudah try kali ru banyak tu sibuk mangane meno yang nyak kali dia lah dia lut nama ru unang driver melak mi dia uni banyak pak kali kibriau mentah uli meno kan di lek kumno hapen mi kumno perkhat kumno tahu bai malik kalau kau wei kani ka jing penhiar ka sarkar kani kompnyang kalau no ka kala su penhiar tang pala dan tai nam pala penhiar dah tang pala dan tai kerteng la penhiar om pnyang penhiar kan no pat penhiar tang saningka tu ringka dong pala penhiar om pnyang tu penhiar kan sport pau ha kata kan dos ngau hun kata ru penhiar pnyang da le chem pnyang ru sa kan no litar apa pau ringka nai pau tam ta ha sebelum tak pnyang kan no asilitar hispa sao asi kata kan men tu ayu dang mi kita hispa dang mi kita kendai tu tam penhiar umpiang tu kedin penhiar be harta ka bengin the kenya be nyopau prapau kata la su long perkhat la pen em ke sarkar ta mde su ban la su bengin cicit tanah sarkar ru ka wing la long be
lah penbiang ke sarkar mendai penyiapkan ru sarkar along nak mentang kata ada dari kata ada apa semat ya mah kata ada dari semat ya sama kawan ke sarkar wajib berkat wajib lebih tanra tentang mendai bakin tho ya kinong mi kman mendai bakin tho ya kata tema kadim berkat jeliu ha sarkar kamdai pendek kumdai baru ki kita bala jan ke election ke sarkar kala penher kom penyanggal alia kuni kumtai kani ta kapan pa ko jingbi jaki ta isna de kata ka jan election ni penher na jan de kita election sina bhasuro kaman to yu kata tu tala ino la le la long no kitrai kamno tam tep shu kitrai kamno ka kam idal habang no kumnia ma ngatrai misteri subur ngatrai misteri ngasyong ba ngasong kai ngasusong kai bet tu kibi kitrai idal awan janwan kontrak ngayang no ngatrai no kemut yu tu ha trai ndu mensiam kai trai hok kai kalau mta kai ndai masnuan kontrak an trai no kani ke sarkar kali mta kai dala janwan ka election kan trai kam no kemut yu kata ha kani karukom le baru ki kentho di kata baru ki siang dala jan ka election ka sarkar kali komni kapen ki kom penyang kapen le kata kani kamdan jingmut era ka sarkar kadai siwa ke election na siwa ban ummi ko ba so ban mi ko ru kadai ban ready lupa kalau kumta tu di ban long kumta Umetirang ba ka jela ukan rat ke sang ma ha keski ba ar pesau trik ujemang ulahir ban jurip dalade yi ka tunum jong ka yeng dor bar thau an kabla prano ha ka step sngi ublei ha ka ni sngi lai don lang ru ba met ba lendo lampang ka jela uba nyau ba halang dhar mentri ka kampan roisor ba renikton lendo tongkhar ka kong RV Susyang chief secretary ba ransom sutanga ki officer bat ki we umetirang ba ulalik man pe markman ye ka ti ka tunum ka balapra bat pe ru ye ki we pat ki benta ka jingtai ye ka te ka yeng dor bar thau an batamai Please, inside, please. Don't take that picture. No, this is the level of the sun. Yes, this is the ground. That was the lower level. It was not meant to take that level. When you move on this, then you really use it all. Very nice. Most of the damage you see is actually the gallery. What you're seeing here is the gallery. Oh, gallery is all good. Yeah, gallery. Steps are right in front. Yeah, you will have to Ji kumtung ila poi shika bukut jong katup kubor sa chisen pan kuble shibon ya fi baro tan hadu bengini shembyang kuble shibon